بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Puas amban kapamuji sa alin Allah subhanahu wa ta'ala, do kapanalawat si Panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiyak na isab kitabi magkasuwa si Elew ininen si katellu amban bulan Ramadan. Muramurahan yeneme malumabaylay tinayma o Allah subhanahu wa ta'ala, duk sisinongin inurungan kitabi ni pangumulan, duk tatunay tebi amban si puasene ke si inene amban ibadat pataaluk dialemne. Ambanian may palanggungan si agama Islam, ga kitehalin amban yene mawdu' muthabbitatu ramadhaniyah, makapatatta pag Ramadan tebi hekka tasabbut wete mawdu' malumabaymiyaan siko itu continue bang ine amban ye makapatatta pag Ramadan ten biniisab. Tasabbut wete si subject dehelu niya ane amban tasabbutten sualullah, ine makus Allah subhanahu wa ta'ala al-barakah wa tawfiq, iyin kwe asal-asal. Demikian may fiqhu al-ayyam al-ma'dudat, subita ingat wa itebi yene Elew ininen kulang luted manamalan. Pagpuas amban ilien amban ginata sabut tekemon makatatta pag Ramadan tebi subay katauhan tebi yene kalabbihan mamassa kitab Allah subhanahu wa ta'alahin, mamassa kitab Allah subhanahu wa ta'alahin. Dukdakam ulali bang upama niya amban ini kami luon ki makapagbalik-balik iyene bisaralay atawanin dalilay si bulan ininen tanda we kaimportanti mawdu ininen, si oras ininen, si waktu ininen. Gay makaina si kita bidaran takale pasalan pagpuasehin. Gay makaina daran si kita bi takale yene pahala puasehin. Gay makaina daran si kita bi takale yene kalabbihan sin Qur'anin. Hasupaya in kita bilay gaugutan bangdaran takale. Bangdaran ine takale. Ang banilien, continuous in muthabbitat as-siyam, subayta ingat wa ginhawa baranin kalabbihan ine Qur'anul Karim. Pagani naman sinduwe, tawan di ilew,
miyan tasabut pasalan fadailu syahri Ramadan wa khasaisu, kelebihan bulan Ramadan duk ini na amban tinartanto dalam bulan Ramadan li. Ada kala ko me ni tasabut amban kelebihan sin Quran sagi yan makaine pe continue ruinen. Subaytahati wa manusiain kelebihan yan kallam Allah subhanahu wa ta'alahin. Dumain iyan makhluk. Ini tandaanin an Abi Umamata radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. In hadith ini nan dalil sisine-sine masa sin Quran wa niya kalabihan pangurung iya wa Allah subhanahu wa ta'ala taabut sa ilaw akhirat. Taabut si ilaw akhirat. Duk sabab kahadje tungbas ininen. Duk yene tahinang syafaatne. Duk ngagarantolan iya taabot si ilaw qiyamat para paasek sin surga. Ina pa Rasul sallallahu alaihi wasallam ko tasabut talay amban Abi Umamah kinaridaan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala mattan ta'ed Rasul sallallahu alaihi wasallam magkabtangan iqra'ul Qur'ana bassahun bi Qur'anin bennal nen ta'ed tekka in kaam in duk Quran ini nen si elew qiyamat tahinang bi garantol napaat kaam. Magriwayatin Imam Muslim. Demikian yang tasabut dusab amban hadith An-Nawas ibn Sam'an radiyallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل إمران وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلمتان سودوان بينهما شرق أو كأنهما حزقان من طير صواف tuhajjani an sahibihima. Ini magriwayat Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amban si Nawas anak si Sam'an kinaridaan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala magkabtangan takaleku Rasul sallallahu alaihi wasallam misarah يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون تكهب سألوا قيامة magbasa Qur'anin duk makabalik Qur'anin sarta mamebbegan Qur'anin. Alhasil guwa naan si ininen sine-sine hadja masa Qur'an buga binebbegan we ne bang ine yene dilem Qur'anin.
bang ine pangandaakan Qur'anin. Taqdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran. Duk pinadehel lunaan sinin in iya mamas sa Quran lay duk dua surah. Ang bandialam Quranul Karim iyan suratul Baqarah duk Ali Imran. Inupama wa panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan in dua surah lay. Thalathata amthalin. Si atas telu upama atau upamahan. Ma nasituhunna ba'd gayt takalupaku pa inyene si sam'an ininen. Gayt takalupaku pa in an-Nawas ibn Sam'an. Ina iliin ka'annahuma ghamamatan. Induwe in suralay kwe kahantang iyene mian gabun, due gabun. Aw dhulmatani sawdawani bainahuma syarqun. Magsahaya in duelay. Damikian magmakna tu si ituan in syarq, iyene mataellew. Si ellet due gabun lay niya magsahaya. Niya sa pinain syarkun basta sahaya hadya gaane tinugila bang ine. Gaane tinugila bang ine. Damikian tu situen aw kaannahuma hizqani min tayrin sawaf. Kwe sa kaula-ula manuk-manuk. Yene panenan manuk-manuk, gay ke bang palabay panenan manuk-manuk, lulagi bang hek kapakayab in pepiknin, niya magpain pakayab in pepik in hizqan. Niya magpain, yene mian maananin, mian jamaat, minat tuyur. Hatinin, qati'an, panenan, manuk-manuk. Ubus, ngalandong, persababan amban palabay delay. Duk iyene mian ko niya hantang pagpailuhan de. Ga siya usa aluu. Iyayin pangalandong iyene me siye magbabas sa Quran. Duk binebegan de in Quranin. Damikyan ng tasabbut dusab amban hadith عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب فشفعني فيه ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان طبعا فيشفعان. أما عبد الله بن عمر kinaridaan siya karuangan wa Allah subhanahu wa ta'ala bennalte Rasul sallallahu alaihi wasallam magkabtangan in puasa ininen as-siyam wal Qur'anu yushaffa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. In Quran ininen, in puasa ininen, duk Quran inin, napaat si ipun taabot si alaw kiyamat. Magkabtangan hep puasahin. Ya Allah, ilang wa kuye amban kinakan duk inuman.
Gaya makakan persababan amban aku, duk gaya makainom persababan amban aku. Urunganon ku authority, urunganon ku idin syafaat ku yena in mamuasainin. Magpain na isab in Quranin. Ya Rab, o Tuhan ko, talang we kuye amban ine ne kinaseban kinabayaan we ne yene waktu pahali-haline. Mula-mulanan si waktu sangem, si waktu kahap patuli. Sa gaay pa in tuli mas sa ako. Fasyabi'ni fihi, urunganon ko idin napaat aainin. Iyan ipon nuinin. Qala fasayushaffa'an. Pagpuas billahi, inurungan idin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Napaat na inpuasehin. Si aamuasya dinaak na iye paasek, pinakuriak iye, pinasek surga. Buna isab, napaat in Quranin, dinaak na iye binoo, magdalem surga. Demikian tasabut du isab amban Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف وميم حرف ولام حرف وميم حرف. Aman Abdullah ibn Mas'ud kinaridaan iwe Allah subhanahu wa ta'ala misarah takaleku Rasul sallallahu alaihi wasallam magpain sine-sine makabasa kitab Allah subhanahu wa ta'ala niya kahapan pangurong iyo Allah subhanahu wa ta'ala. Buin kahapan ilian bi'ashri amthaliha, ilipat wa Allah subhanahu wa ta'ala pinamin 10. La aqulu alif lam mim harf. Dumain pain ilien bang ne kumakabas sa alif lam mim dan buah huruf. Atawanin hamim dan buah huruf. Atawanin kaf ha ain sad dan buah huruf. Dumain sa ilien. Pilih kita si alif lam mim. Alif play dan buah. Tahinang 10 pahalalay. Ubus ilipat po Allah subhanahu wa ta'ala. Buhurub atawanin harp si kaduwe. Lam 10 na isab. Buin isab si katalum mim 10 na isab. Tahinang 30. Bu ilipat manglipat wa Allah subhanahu wa ta'ala lagi si bulan Ramadan. Kalagihan si magpapuase. Ga dunia, bangga dunia hinang sa diriuk lagi tiya du kahikahan ang ban kita bi maglimangan duk lumaane. Pahikane mamasa ayat Allah subhanahu wa ta'alahin. Si elew ininen atawa si sangem ininen, iyan sangem duk elew pinagbarkat Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-alistuhan kita bi. Ngangguna kabasag tabi ininin. Duk waktu tabi ininin. Pamasa
ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagka induwe ni'mat pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si ipon buhek ka ligap hekka mian talepas jawa ina in waktunen si parkala duwe ininen ine pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihhatu wal faragh. Iyan in duwe ininen banggay tahinang we manusyain si pametaran iyelay tahinang ilusong atawanen lugi. Ini kahap para sahanne. Baggameke taasab we manusyain mahutu magpapanjar iya hinduk ibadatin apabila kinulangan amban iya iyan les sa mahapin. Buina sa banggay ni haplas sanon. Dumain na sa ingge. Hangkanap sa hatu amban me yan panesting wa Allah subhanahu wa ta'ala si ipon ne. Bangkaw inurungan pamaranan hap magsyukur kaw si Allah subhanahu wa ta'ala duk hinangon pangandaakan nen. Duk tinggalan no pamegesan nen. Bangkaw inurungan waktu Allah subhanahu wa ta'ala saut-sautanon in waktu iuen. Kaya do tasabot tuwete si panagnaan ine dars. Al-waktu kasayf fa illam taqta'hu yaqta'uk. In waktu ininen kaya bes si banggay putuk no gay hinangan no si dialeman ne yuen palabay hadya in waktu yuen ga niya taparulin no ga niya taeddo no. Tepet blanco. As-sihhatu wal faragh. Amban iyan may palanggungan si agama Islam. Tahati wa itebi. In manusyain darajat. Niya ani amban si huffaz. Li kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Makabalik iyan ang Quranul Karim amban Fatiha sampai binnas ga niya pagpayam. Niya ni amban manusia makabalik dantenga. Niya ni makabalik limen Diyos. Niya ni makabalik mian dan Diyos. Niya ni makabalik surah. Niya ni makabalik amban me kisaris suwar. Amban me sa pandak-pandak surah. Niya ni amban siya gay makabalik sa makabasa tinundan. Niya ni magkanga-kanga mamasahin sa amasi inapatan. Eseb tabi ininen may palanggungan si agama Islam gay ilepas wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sina-sina makabasa yan in Quran lay bukasigpitan iya duwe tungbasnen. Tungbas silugto na lay duktungbas siya ni Quran binasa nilay kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Subay sinautan in waktu ininen gay katauhan wete bang makaawit ke kitabi si bulan Ramadan pabalik. At anan mismo bulan ini bang tambus ke kitabi sa apakutabi si Allah subhanahu wa ta'ala bang paintaubos wete duk tahinang wete ina ni amban pangandaakan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang tasabut di hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Magkasuwa si Rasul sallallahu alaihi wasallam kahaba sangem si bulan Ramadan. Pinanoan si Jibril alaihi salatu wassalam. Kalabihanan sin Quran iin. Alhasil, amban kemon zikir. Sasabutan, ga'ne niya pinakalingkat duk pinakahap amban kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Way, kahaba sangem si Jibril duk panghute Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Magpano si pasalan Quranul Karim.
Alhasil kalabihan niin mas langke uruk labi aula. Na kwe na tasabot te madumelulay. Dambuwa hadya harf. Makaeddo na kiyo pahala sampu. Na meke sa abang tabasano na kemon in Quranin. Gana niya pinakahap ang bankao. Malaingkan si sinesine sa makalabihan niya na hinang nulay. Sinesine sa makabasa Quranin min duwe min telo sampay min hekka pinagbalik-balik. Song nuka akahan ko bang sinenepain amban me esiye me yene sahabat ke sampay me salafus salih madumelulay bang piye tabasarin. Yene in Quran bang piye tabalik bang piye yene tapagbalik-balik ko de binasa yene kallam Allah subhanahu wa ta'alahin. Siya salafus salih rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Bangkan yaan den magpuase, sinaut-sautan wede mamasa Quranin pinahik ka manamalan. Sahap-hap isap insiyalay ningko dukme kasawe-sawe ande mag-story in story sampay takasua story. Yan ang makakulang pahala sin puasehin. Ina inhinang den ningko sihap masjid. Masa kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Hape masa bisara Allah subhanahu wa ta'ala amban magtikul-tikul. Yan mag-story hadya siya gaan niya kagunahan ne. Mag-story hadya siya limot, tumbi, kuti. Bang payamte, may palanggungan si agama Islam, kanian Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Bang tinaupikan dambuha manusyain. Mas sa kallam Allah subhanahu wa ta'ala bisan mustahil si akalno. Gay paasek si akalno sumagwanin tinaupikan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dambuhan bansiyan Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Dhul Nurain. Ginallal wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam Dhul Nurain. Sa ine intabas ine intihinangnen. Duk ine intakolenen. Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Kahaba sangim makakatam iye. Allahu Akbar. Takatam wa'ne kallam Allah subhanahu wa ta'alahin kahaba sangim sin bulan Ramadan lay. Duk kasinduehan amban me'siya salap rahimahumullahu ta'ala. Si kahaba telun sangim makakatam si Quranul Karim. Duk kasinduehan amban siya kahaba si mana. Makakatam siya mintedde. Duk kasinduehan kahaba 10 elew. Makakatam siya. Pamanon bibe. Yanin amban tawfiq pangurong Allah subhanahu wa ta'ala si ipon ne. Gainambanan wa ne kallam Allah subhanahu wa ta'alahin. Paggana niya pinakamaharga bang bisara do pagbisara amban kallam Allah subhanahu wa ta'ala in Quranul Karim. Kung natasabot ti an sinilay, bisan pepihatos ngibu kitab tabas atau ini na sa amyaan, bang inalenan si huruf tabasano lay, gaydu ilien, mian magpahala ko ipahala sin Quran lay, tinugila si dambuwa huruf, sa bang Quranul Karim, tugila ted. Bang kyo makabas sa dambuwa. Dambuwa huruf tahinang 10. Ubos makasigpitan mamasahin. Magkanga-kanga mamasahin niya bale duwe pangurong iyo Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi si kaisa pangurong iyo si pamasan nilay pigi kasigpitan kabuhatan. Si kaduwe nilay pigi iyan binasawa ni ayat Allah subhanahu wa ta'alahin. Sige ipi makabasahin naut-naut kaam si waktu ko ito. Mikipano si anak bibang matao mamasahin. Mikipano si andawi matao mamasahin. Si pong tinaibi, si matattoe bibang kaam malu si lumain. Duk kahit kahantem biti adu kita ipahali-hali si luma may palanggungan si agama Islam.
Osal tebi inwaktuhin. Ko ene tasabot lay banggay petud no inwaktuyo en iya mametud kauhin. Demikianin ang ban kasinduhan may salaf. Kana al-Aswad ibn Yazid an-Nakha'i yaqra'u al-Qur'ana fi kulli laylatin fi Ramadan. Si Yazid an-Nakha'i ininin masay kallam bisar Allah subhanahu wa ta'ala kahaba duen sangem makakatam ye. Ininin tasji'an li nafsi. Mensaron ako lay mukassir sa pasal ng pagbasa sa Quran. Sumagwaan pamasin na ginhawaran ko. Ahli pamilya ko. Duksine ni amban kaam. Magsame-same kita bi. Magdayday kita bi. Iyan ang hargaan duk masa kalam Allah subhanahu wa ta'ala duk labi binabegan. Damikyanin pa in al-Hafidh ابن رجب رحمه الله إنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك فأما الأوقات المفضلة كشهر رمضان وخصوصا الليالي التي تطلب فيها ليلة القدر أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لفضله. Ang banilian may palanggungan si agama Islam, inabisara Ibn Rajab rahimahullah, iye pamegesan mamasa Quran, dumain we maksud nen pineges ni kyo, gini kyo dinak masa Quran. Pagganiya tahinang inasunnat, mudawama, pariyawa amban telu elew bang pariyawa amban telu elew ian painte mian niya warad painde inimanhi sumagwaanen bang sibulan Ramadan bisan pe ian pariyawa amban de elew le bang tagies numasa gay makainain duk mustahab pe iye mas labi aula rukhap demikyanen bangkeo paasek si tampat iyene maharga ko ene Makkah al-Mukarrama demikyanen masa kyo pahekka yene ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Igtinaman li fadilati az-zaman wal makan. Pagday-day tabi yene ngisihan mennoan pagpad kyaw si waktu UN. Pagpad kyaw si tampat UN. Ia ininen amban bisara Imam Ahmad duk Ishaq duk sadilipe amban me ka imam-imaman. Duk sadilipe amban me ka imam-imaman. Ya Allah, panihaon si kami in Quran ininen. Ia ininen makagagal pangatian kamihin. Ya Allah, pasahayahon si kami in Quran ininin, tahinang tiyaw dialem pangatian kami. Duk tahinang oras, yene kasusihan kamihin. Duk makaala problema kami, duk iye ininen nundan kami magdialem surgain. Ya Allah, Ya Allah, paesebon si kami, pabalikun si kami, inene amban takalupa kami, yene ayat di dalam Quranul Karim. Duk patauhon kami si inene amban, ga kinatauhan kamihin. Duk rizkianon kami, yene kahekka, pamasa, ayat no. Damikian may palanggungan si agama Islam, si kinatauhan naweno, kalabihan sin Quranin, subay ni isab, katauhan no pangadatan, yene sin Quran ininen,
Pegge dambua iye amban makapatattap pag Ramadan no. Dambua iye amban muthabbitat Ramadaniyah. Ina tandaanin amban Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qal qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuqalu li sahibil Qur'an اقرأ وارتقي atau warqa ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال مسارة إيه فإن رسول صلى الله عليه وسلم niya ni magpain si magbasa Qur'anin taabot si Allah qiyamat. Laid yalam surga ikra masakeo. Pag makabasayin pinaangkat palaihan nilay. Pinaangkat palaihanen. Warqa. Wartaqi. Warattil kama kunta turattilu fid dunya. Basahon ni in Quran inin pinaphap ko pamasano si dunyahin. Taboo sin men tajwid. Obos katauhan no pa in maananin. Labi aula, labi hap. Sarum misan igay katauhan no maanan nasa mas ini pahala ni. Gayle pa sa man kao sumagwaanin mas pasong. Yin in pahala pangurong kauhin. Duk labi-labinen bang kabebegan weno. Yin in ayat tabasanon. Yin in Quran pinaboo wa Allah subhanahu wa ta'ala si kauhin. Yin si tapong huta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamod di sampay kao. Yin mian khitab keo. Tatigi keo masi. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Tempat nun katauhan no bang antag. Si hinapusan ayat tabasanon dalam Quranul Karim. Allahu Akbar. Bangkeo makabasa ayat dalam Quranul Karim dahatus ilai tempat nun. 200 ilai tempat nun. Sampai 2,000 ilai tempat nun. 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000. Katawan magpi ayat dalam Quranin. 6,000 ayat dalam Quranin mag-ijma' siya ulamain. 6,000, 7B. 6,000. Ubus maghilap puas ang ban 6,000 lay. Niya pinain labi ni ang ban 6,000hin 200 duk 4 kayo. Niya magpain 200 duk 10. Niya magpain 200 duk 10 siyam. Niya magpain 200 duk 25. Niya magpain 200 duk 36. Bang taubos wano Quranin masa. Taabot dalam Quran dinakyaw masalai. Taabot dalam surga dinakyaw masalai. Bubinettad kyaw si hinapusan ayat na tabasanon duk tabalik nun. Tabasanon mula-mulanin. Allahu Akbar. Tungan kita palanggungan si agama Islam. Ni'mat hajje pangurong Allah subhanahu wa ta'ala. Si ummat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat kaatanon in oras nun. In waktu nun duk labi ko ito inin tiya duk kitabi. Yene mula-mulanin si paluma-luma tibi. Tiya duk kitabi sa agen-agen si paluma-luma tibi agen kemon. إن أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي في إسناده حسن. يأنين تندى سبيكو على أدب من آداب تلاوة القرآن. Tanda amban yene pangadatan sin bangkyo masa ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tatuhot wano. Yene mian pangandaakan nalay. Sa ientong bas ng taabot sa ilaw akhirat. Inain, wahuwa tertiluhu wa i'ta'u kulli harfin ma yastahiq. Basano iya pinahap-hap, pinalingkat-lingkat. Duk pangurungon patut danganin, ina patut hurupin. Si Mesiye
tao pa inte magtatajwid. Pag inakahan kita panghuot Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang ne paasek surga, si aa makabasa Quran lay, duk makabebegan sin Quran lay, dinaak iya mas sa bupi pinaangkat sa amiyaan, iya na palayhan ng amban iya na darajat dalam surga alay. Amban, iya na darajat dalam surga alay. Iya na iyan palayhan nin. Nabang inta tabassano in Quranin min 10 dalam bulan Ramadan ininin. Allahu Akbar. Langkyo man naman palayahan nun. Sabisan sa iyan bentuk penlangkyo palayahan nun gaani makaabot akal. Parkala gaib. Gaib pa iniliin. Sa inakahan kita wa Rasul sallallahu alaihi wasallam gay misara manggaytoo. Gay misara manggaytoo. Pag ibisaranin wahy ang ban Allah subhanahu wa ta'ala. Mekeru takahagad, mekeru, yan paasik si akalte. Wa sa iyan, nuswagwaanin gay kiyo makajari magmaana pihap. Yan maana sin sa dili. Pihadya ka si zahir. Yan in maananin malaingkan walbang niya. Yan manunjuk yung maananin sa dili ang baniliin. Wattartilu bi'aynin. Yu'inu ala tadaburil Qur'an. Yabang kew mas sa pinaphap sa agen-agen nangis-nangis pangatayan nun. Nangis pangatayan nun. Dukbang pe makahati. Yan ang maana ayat Allah subhanahu wa ta'ala hindamikyan ng sa ilian do isab. Tukamban yan ang maksad. Pain Allah subhanahu wa ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Yan kitab Quranul Karim pinaturun wa'ku bain Allah subhanahu wa ta'ala. Sikao o kau Rasul ina panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakun magbarakat yaduk mo o barakat. Magbarakat yana in Quranin, duk mamassasin Quranin, duk mamebegan ine daakan dalam Quranin. Liyadabbaru ayatihi hasupaya takannal wa'da tatali wa'da yene tanda dalam Quran lay. Daw kami tiya song lobat. Waliyatadhakkara ulul albab hasupaya ta'assib wa mesiya aabar akal bang aabaya mas sa Quran ngahargaan bisar Allah ta'ala yana Quranul Karim pangindanan no ayuen yana hap manamalan akal nin. Pain Allah subhanahu wa ta'ala pe, afala yatadabbaruna al-Qur'ana ine ga'ake kannalbi, duktalibi yana in Qur'an ininen. Yana bisara Allah subhanahu wa ta'ala ininen. Bang niya amban bisara Allah subhanahu wa ta'ala, lumabay amban kao kinatauhan wa'nu. In ma'anana lay, magkamali ikaw betadte ine in angut nun si Allah subhanahu wa ta'alahin. Maku kayo kaampunan tudyo iye. Mag-istighfar kayo tudyo iye. Bang kayo makalabay ayat palaihan ase Allah subhanahu wa ta'ala. Palaihan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Magkegkeg kayo duksin na kayo dukmaku kayo tudyo iye bang pain kayo kinasahan duk kinasi ano ene. Damikianin bang kayo makalabay yan ayat makatalew. Ayat 6. Adab. Panagame panugata o Allah subhanahu wa ta'ala siya kuffar taabot siya lew akhirat. Miki patalibon kayo si Allah subhanahu wa ta'ala. Ihapiin pa maisib kao o kayo Muslim.
Daan bananon in Qur'anin. Daan bananon in Qur'anin. Yainen nyawanon. Duman maksudo nyawa real sumagwanan. In kaeluman nun. Kaeluman nun mangangkat kauhin sa pagdunya nun labi bang si alaw akhirat. Labi bang si alaw akhirat. Ganap niya pinakamaharga akan Allah subhanahu wa ta'ala man sambayang iyan. Bang aahin makabalik Quran, makabasa Quran, bisan pe presidente si bukutan nelo, gayuan bahani parehelo mag-imam. Iya mag-imamin makabasa Quranin, bisan kaniyaan nen umulan 15 tahun, 18 tahun. Diawa amban iye, gay makara-ara. Iyon amban ni'mat pangurong sikao, okay makabalik Quran. Okay makabasa Quran. Si dunya petapinig na kayo. Pinagpinig na kayo Allah subhanahu wa ta'ala ang banay na mesiyeh. Bisan pe sa inggan na kalangkew kawasadelay. Apabila ga siya makabasa sin Quran. Apabila ga siya nga hadyahan inin ang bandialam Quran. Kaurap masih pinadeluhin. Hanggat subay kita binghingat. Subay kita bingahati. Dumay na pa dyan mga hatihin. Subay. Uwe pinain subay kita nagna amban si kapandakan. Amban grade 1. Sampai grade 2 idadi. Sampai sanawi. Bisan kaniyaan nun si waktu ko ito nalay mag-umul kayo 50 tahun. 60 tahun niya pe chance nung adjian kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan buah waktu tu dia inabu mian tu pe pamilyakon niya patenaan kami sa guwa mag-i'lan imam masjidin in inaanin makakatam makabalik Quranul Karim labi na 50 tahun. Alhasil gay mustahil si ka-okay palangkungan si agama Islam. Gay mustahil si kita biru isab kemon. Bang kani anon nga hadyahan ni dok ilugto ano eno. Bang payam no siya sahabat radhiyallahu anhum abahi ni siya bahu makapangadji sumagwanen umabot sampai si kidebi. Yene mi anta pangadji da amban Rasul sallallahu alaihi wasallamin. Dumay no bahasa mian sidiki-diki si may makanak diki-diki. Sampai si kita bi abahi may palanggungan si agama Islam. Niya pinene duggay makajari subay pagkalemanan. Pagganiya amban kita bileman. Bahasa tinundan no anak ne. Pinanoan no anak ne. Leman. Atawanan no pong tinaine. We danganakan ne. Ataw we sali amban iye sa tao mas sa Quran. Leman. Ataw niya mukabara. Ben nahut-nahut ne miyaan iye subay mamanoan akuhin. Daa palanggungan si agama Islam. Agama Islamin ganiya pinene. Ganiya pinene. Yan we agama Islam bang binabegan we no panakura ne ke para ayat ne ke panakanak ne ke paabahi ne ke. Bang si kao in agamahin kao hinadyaw Allah subhanahu wa ta'ala hitasebon yuen. Damikyan nen bangkew lumabay amban. Yan ayat paluhan duaa. Maku kew si Allah subhanahu wa ta'ala. Maku kew si Allah subhanahu wa ta'ala. Buadapon bang mamasa Quranin ko basahan. Paginiyaw na sal sobra ni manamalan. Lakkes gay ne tapangurong wa ne kapatut yan in Quranin. Amban mad ne ke tahapandak ne sa amyaan, amban huruf ne ke maglego ne. Ga bakas lumabay si kaam niya video Indonesia. Niya video Indonesia mag-imam ato 4 minute do kawalu rakaat. Subhanallah. Gani atasabot ko bang ina binasanin. As-sur'atul mufritah
ada kala ini hinang muharram. Pindah in ma'na. Ilego hadja. Ini sa amin tayo ini taparulin. Ganiya. Bisan lakkes bang upama asal laidu tapangurung no. In kapatutnen. Akala jay sumagwaanin bangka ni annon. Kamaya at taan ni mas labi awla sa ginhawabaran no. Mas labi awla. Ang pangadatan yan ay Quranul Karim atau masasin Quranul Karim. Tagna subay paniyaon di alam pangatian no duk ennaon di alam pangatian no ikhlasun niya lillahi subhanahu wa ta'ala. Subay ikhlas in pangatian nun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subay ikhlas pangatian nun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Si kaduanan subay kanyaan nun ala taharatin subay mag-ail. Daki mas sa Quran daw banggay mula manan mangantan mushaf banggay raw kayo bakas taga-ail. Damikyanen amban may pangadatan sin Quran bangga kayo may bakas makapagsiwak at awan may sapiliw may waktu sa lunglo napiliw raw kayo may kayo mas sa Quran pangamulyano yan ibisar Allah subhanahu wa ta'ala. Gayap niya sawa no magkemot palengkanin Allah subhanahu wa ta'ala. Amban pangadatan masa sin Quran bangkew makalanggal ayatu sajdah pasujud kew. Pasujud kew. Allahu Akbar. Makajari basan subhan rabbil a'la. Makajari ini basano amban niya pa tinatantusin ini miyaan mangkyo makalanggal si ayatu sajda ininen. Amban ini pe pangadatan sin ene mas sa Quran bang niya sawe no tuli ke atawanin ng bahayang ke dapabasakon. Pe kaniya kami magkemot. Kaniya kami en makutudyo Allah subhanahu wa ta'ala dugay sagew sawe nun. Si waktu mag-i'tikaf Rasul sallallahu alaihi wasallam ubos si masjidin ko nilagong sinduhin niya na may nambahayang. Tinika ba Rasul sallallahu alaihi wasallam inabembel palayhanin. Pinano ano may sahabatin da kampain ni raho maghijol. Da babasagon bin sualabi lubang niya alu. Bang niya alu miyaan magsambahayang. Ataw mas harusap ko ka amin. Kanta-kanta suko si kaam na dyan. Sabang niya na kaam na men tempat pikil. Dukbang niya may tuli. Amban pangadatan niyo en sin, yan mas kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sikap tangan ni, ala inna kullakum munajin. Ala inna kullakum munajin rabbahu. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'da. Ina gay kedambua amban atawan kemon amban kaam yuen. Makutuju Allah subhanahu wa ta'ala inin amban inangot ni. Amban inangot wa ni. Dabe kaamdanan maka sasew sawe bi. Dukpa dap angkatun bi insuwalabilu. Dap angkatun bi insuwalabilu. Bangpain kita bi pinaniya o Allah subhanahu wa ta'ala amban mea kegan duk seban. Duk mea magmatalew. Duk bangpain pinahali kita bi Allah subhanahu wa ta'ala amban inene. Sababan makadesme kita bi duk makadiyawa kita bi. Bangpain tinayma o Allah subhanahu wa ta'ala yene puaseten bi duk inampun pardusihanten bi. Yayin amban pataallok si yene pangadatan
pangadatan yene miaan masa Quran. Bang niya tilawbi inbaksun bedja. Inbaksun biya. Demikian palanggungan si agama Islam. Wujubul amal bil Quran. Ini wajib subay bebegan no in Quranin. Wajib subay kyo mebegan Quranul Karim. Ya ininin amban sababan pinatatapu Allah subhanahu wa ta'ala pag Ramadan nun. Bang bebegan no in Quranin pinatatapu Allah subhanahu wa ta'ala pag Ramadan nun. Biidnillahi subhanahu wa ta'ala. An Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Al-hadith. Ya ini nan dalil wa dinak binebegan sikau yene Qur'anin. Bang niya da akan hinang nuruk bang niya pamegesan na tinggalan no. Ina inhatihan nila in Qur'anin tahinang no ien gapi. Taabot si alaw akhirat mo ka o magdalam surga. Nga dipensahan ka o mo magdalam surga. Duk tahinang nuru isab ininen. Kuntara apabila in ka o ga binebegan weno yene pangandaakan Allah subhanahu wa ta'alahin. Pain kasinduehan as-salaf. ما جلس أحد القرآن فقام عنه سالما بل إما أن يربح أو أن يخسر ثم تلا قول الله عز وجل وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Pain kasinduhan na salap bang ningko ni masahan kasinduhan ng manusia ningko ni masahan sin Quran lay dumain in pagtongas ni in ilay makaeddo hedja yene mihaan tungbas hap amban Allah subhanahu wa ta'ala. Adakala iya makaeddo tungbas hap yene iyan magparuntunganin. Adakala iya makaeddo tungbas gayhap tahinang ne kuntara taabot siya ilaw akhirat. Hatinin ga binebegan wene. Yene, mian aka Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quranin. Maksud sin Quranin, pinabawi Allah subhanahu wa ta'ala, sinabennal bang ina inakanen. Dukhininang kemon sa suko pangandaakan Duk tininggalan sa suko kemon pamegesannen. Duk subay kyo magpangadatan duk pangadatan hap. Yene tasabot dalam Quranul Karim. Tasabot wa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anna lafzat التلاوة إذا أطلق في مثل قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تناول العمل بالقرآن. فإن ابن تيمية رحمه الله الذين آتيناهم الكتاب إن مأسيك كتكهن سي كتاب الله سبحانه وتعالى بناس سواء دين سمپurna pamasa. Maksud nin pa Ibn Taymiyyah rahimahullah al-amalu bil Quran binebegan. Binasanin duk binebegan. Demikian tasabud sa si Haris Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala walladhi nafsi biyadi inna haqqa tilawatihi ay yahilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'ahu كما أنزله الله ولا يحرف الكلمة عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. إن بين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فإن رسول صلى الله عليه وسلم بنا تدين إن قرآن إنين كبتوتا ين
bang binasa in Quran ininen, niya amban halal luo subay halal no isab, niya amban haram luo subay hinaram. Dumain bang mahalalin hinaram, dumain bang maharamin hinalal. Duk basahon in Quran yuen, kwe kapamaboo wa Allah subhanahu wa ta'ala, duk dapin dahanon inin amban dalam Quran yuen. Mian huruf neke pake pinda in ma'nanen. Damikyanan da ma'nahanon in Quran yun bang dumain asal ma'nane teed. Luo neke ma'nanen. Amban Quran pi si Quran, amban Quran pi amban sunnah pi si Quran. Duk amban mesi me pamaham salafus salih rahimahumullah subhanahu wa ta'ala. Mesiye sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bangkan ya anden makahati na 10 ayat amban di dalam Quranul Karim, gaidahu ilien tinambahan wa bangkay kabibegan. Pagkat tasabut na ang sininen, si sinasinen nuhot pangandaakan, yan na Quranul Karim duk binebegan wa duk siksa sab si sinasinen na ikutan sin Quran, si kabtangan Allah subhanahu wa ta'ala tasabut si surat Taha, qala habita minha jami'a بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بين الله سبحانه وتعالى pasi Adam duk si Hawa duk si syaitan ihbita jami'an pariyawa na kampi. Hatinan ibinaguwa na si amman dialam surga. In kaamyuen Adam nuk Hawa magsawi pa inte, damikyan in syaitan kun tarabi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, bang tekka inamban ako into tudyo kaamyuen sinamban kama nga hinangiyahin duk manay maiyahin mamebegan iyahin. Paman tabi'a hudaya sinasirin nuhut taku, fala yadillu wala yashqa, gaynet edin lepas tu sebulak dunya duk demikian si Allah akhirat duk gaynen siniksa Allah subhanahu wa ta'ala taabut si Allah akhirat. Wa man a'rada an dhikri sinasinin naikutan pa isab ila Quranul Karim, gait tinuhut wa in pangandaakan fa inna lahu ma'ishatan dhanka, tantunen teed taabut si Allah qiyamat magkaeluman iduk kaeluman ni nasigpit manamalan. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Pagkataabot si Allah qiyamat niya kasigpitan na duk kasigpitan sigpit manamalan. In a'ma ga'ma mebegan yan Quranul Karim. Wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, duk pinaniya ay taabot si Allah qiyamat aabute. Wa man a'rada an dhikr faqala rabbi lima hashartani. Oh Tuhan ko itu en bute, bukan yaan kun sibulak dunya makakite. Qala kadzalika atatka ayatuna, saian heb katekka in ayat kun. Fanasitaha, kinalupahan wenu, wa kadzalika al-yawma tunsa, si ituin kinalupahan kayo. Dumain maksud na sinin pagani amban may qawaid al-aqadiyah. Bang Allah subhanahu wa ta'ala gated iyan magsipat ibtidai wa in iyan ngalupa. Makalupa. Sumagwaanin bang yene aljazai panungbas, sine lupa si Allah subhanahu wa ta'ala, kinalupahan sabi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalika najzi man asrafa walam yu'min bi ayati rabbih wala adhabul akhirati ashaddu wa abqa. Buadapun sine-sine tinhut-tuhutan wade hawa nafsuren dukga siyain magkahagad
dukga binebbegan wede in ayat Allah subhanahu wa ta'alahin wala adabul akhirah duk insik sa si Allah akhiratin ashaddu abka mas sobrat ed manamalan dukga na niya kaubos ni dukga na niya kaala ni sine mas sa sin ayat Allah subhanahu wa ta'ala suway patuhutan na duk katalaw tudyo Allah subhanahu wa ta'ala duk subay patuhutan na duk ka-ikhlas karna Allah subhanahu wa ta'ala duk subay hinang na ini amban pangandaakan na duk tinggalan na kemon sa suku yan na pamigasan nin pain Allah subhanahu wa ta'ala si Mesiya Yahud mathalul ladhina hummilu at-taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara inupama wa Allah subhanahu wa ta'ala Mesiya Yahudihin pinabaohan siya Taurah, ga binabbegan wede. Binasah siya, ga binabbegan ga hininang. Thumma yahmiluha kamathalil himar. Kwe sa parati insielay himar donkey. Katawhan no ka donkihin. Bang pinaruaan kitab indong kilebisan pehatu da karut, due karut, telu karut, taruane. Sa bang tilaw no bang ina di alam Qur'an, bang ina dinuwa na lagay katawhan ne. Sa ano sa may Yahudihin hinang hadya pangari-ngari wede yan in kitab den at Taurah sa ga hininang wede in pangandaakan sin kitab den. Ga hininang wede. Ang baniyan may palanggungan si agama Islam gero mian kapatahate. Ano sakpin yan? Sagduan hati labi. Taman sa ilian hadya. Ang banilian mian murah-murahan bang pain kita biriziki ano Allah subhanahu wa ta'ala yene mian kabaya kasi mas sa kitab ne karena Allah subhanahu wa ta'ala duk bang pain pinaniya kita bi Allah subhanahu wa ta'ala amban nga halal duk nga haram duk nga hinang ine pangandaakan ne duk magkahagad si ine ne amban mian ayat Allah subhanahu wa ta'ala sali idu kakan akal tibi dugga kakan akal tibi yayin may palangguan si agama Islam bang pain inampun pardusihanten bi kemon demikyanen matattoete bi pong tinaita bi duk labi-labi in kita bi mian nuntut ilmu ngahati kalam Allah subhanahu wa ta'ala duk amban inin mi hukuman sidahelu amban pamugtengte yene mian programa ininen niya amban musabaqah ramadaniya tinagnaan insya Allah subhanahu wa ta'ala amban main ininen tinagnaan amban main ininen mian iurulu tapos we kami an sini mian amban may surut ne mian paymanon bikemon in bidjulay pagge insualin tuuru dialem live ininen gay kita ngeddo pagua amban ilien gay kita ngeddo pagua amban ilien insyaallah subhanahu wa ta'ala mian irulu mian praisin Lord mula-mulanin pa indi si may lahat Pilipinas pagge kwe kahunit-hunitan mahuto mian lai mag-subscribe si atawon mayam ano subay na dya mag-anli pigi lagi ng diyata gay tanto sa ingge may wifi ganiya hato sa ilien na makajari si kaam mian amban mula-mulanin si Pilipinas makahati bang sa bahasa iyakan nganser kam bid nila subhanahu wa ta'ala bang kaam iyan maka-answer kaam tagna makapapasin ubos kaam iyan makaeddo anulay mian tumawa sa amyaan in answer bilay pinayam si tagna-tagnain usay ene sa papasunuin nakwero takite biluwen niya amban yan may surut nilay basahon bisa pabalik sual si kaisa pakalikam sual si kaisa ine mawdu muhadara ininen balikan ko ine mawdu muhadara ininen sikadue piye ayat dalam Quranul Karim pag-ijma'an wa si ulama piye ayat dalam Quranul Karim pag-ijma'an wa si ulama duk piye isablabine amban yene ayat ilien sabutun ko iyan sual sa kaduwehin hinangan number 1 ininen answernin number 2 ininen answernin
Number 3, atau soal number 3. Ini amban may pangadatan. Tasabot te an sinimian, nabot hadya ko kaam 4 kayo. Nabot kaam 4 kayo amban pangadatan. Masakalam Allahu subhanahu wa ta'ala. Masakalam Allahu subhanahu wa ta'ala. Iyayuan sualin taluk kayo iuan do. Pakalihon bisa pabalik, duk basahon bisa samiaan, owas nganser kaam. In waktu ten bibid nila, nagna namban ko ito, taman sumu salong mian, siyag 8 oras tuo, siyag 2 hatu oras kulang maglabi. Siyag 2, guys, siyag dambua hatu. Siyag dambua kulang maglabi. Atau siyag 2, okay. Siyag 2 na oras mian Pilipinas. Obos pasyanon bisa pa-inboxon bisa si makajari si ngapat-ngapat naan sininen atawan diretso ni kamha mian page ko atawanen yene mian FB ko para kachekan ni magtuy sine-sine ang bankaam mian makaanuhin dumain pa naman ako aman may Muhsin dapo nito bangako to na ini si ako to sa jazahullahu khaira yene ngurungan kita bi supaya kita bi ikag in kita bi in kami pa intadangan parangan mabaya kami ngido kahapan aman Allah subhanahu wa ta'ala tiya kami ngurungan kaam sa amyaan damik yan in kaam lay mabaya usab ngeddo ubos yan na may mag-support ininin gero pa intataat ko sa abid nila masuro kalo-kalo men si pasongan kaupain na inin kahabael niya masi iyene men patilew sisine-sine ni amban kami iin amban ako na ken si sawe ko iyene mian makabatok si ninen kanya-kanya duk tilaw ne. Kanya-kanya duk tilaw ne. Duk bang niya tilaw ipataalok si ilian ne. Mian inbox yung bihasa. Duk mag-inbox siya kaam. Tinikol kemon. Ubos inanseran. Inshallah subhanahu wa ta'ala bang ararahik kane. May kina inano mian inanseran pinagsumbaya. Waktu dan puas asar biidnillah. Magganti-ganti do kami inen insyaallah subhanahu wa ta'ala puas billahi yang baniliin makuku kamaapan si kaam nuklabinin kaampunan si Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan mangpain kita bitinaupi kanu ini iyene mian ngahinang pangandaakan ni duk mebbeg iyene mian pangandaakan ni inen duk ninggalan keman sa suku pamigasan ni wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bilang salam doa kami kemon amban KSA duk intag ni lahat to data dunya ininen paluhan bang sa iyakan duk makahati iyakan niya ne painte man bibidya-bidya lahat mula-mulan si may Malaysia si may hatu kami si Indonesia si may Qatar Kuwait si Dubai sampai luklabi si lahat basilan pagayo sa bente sal kay kanya kanin duk niya si may lahat may bukot sambuangan on mahutu kung may si may manikaan atawanen si may landang sa di pa biluan man may paluhan si niyakan muti bilang salam doa kami si kaam kemon wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.